Ndabashimiye kandi mbahaye ikaze ku biganiro n'amakuru turi kubagezaho kuri Imboneshakure yanyu nayo yacu Burundi News TV. Ni amakuru ahejeje kudushikira kuri uyu mugoroba, amakuru akomeye cyane aturutse mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru aturuka mu masoko yacu y'ibanga. Ubu aka kanya umuhari wa M23 winjiye mu mujyi wa Goma bikomeye cyane, ndetse bikaba biri kuvuga ko wishe utanzitse abajepe bari barinze uyu mujyi wa Goma, nk'uko amakuru ari guturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari kuvyemeza. Bikomeye cyane rero umujyi wa Goma wagoswe n'umuhari wa M23, ni mu rugamba rukomeye cyane, aho M23 yari kurwana isake mu birometero 15 gusa kugira winjire muri uyu mujyi wa Goma. Amateka yisubiyemo ngaha, murabizi ko atari bwo bwa mbere umuhari wa M23 wigaruriye uyu mujyi wa Goma, cyane cyane ko ari byo bamaze imyaka n'imyaka bagwanira hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere tubigarukeho mu buryo bw'idonido, ariko ndaza no kukubwira ko ubu butegetsi bw'u Burundi buri kwitegura kohereza batayo zibiri mu gutabara ubutegetsi bwa Kinshasa. Amakuru ari guturuka i Kinshasa ndetse na Radio Okapi, ibinyamakuru bigiye bitandukanye nka Bwiza.com, France 24, Maisha DRC Congo, Kigali Today, byose biri kugaruka kuri aya makuru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Biri kugaruka kuri aya makuru bivugwa ko Antoine Felix Tshisekedi ubu noneho ari kwiyambaza inshuti n'abanywanyi b'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Kongo muri rusange. Akaba ari byo tugiye kugarukaho mu buryo bw'idonido, ariko ku makuru akomeye cyane nuko M23 yishe itanzitse hariya bikomeye cyane, dore ko abasirikare ba FARDC bishwe bikomeye cyane mu gihe M23 yageragazaga kwinjira muri uyu mujyi wa Goma, nk'uko amakuru atugeraho agenda abivuga. Mbahaye ikaze, ndabakengurukiye cyane rero mugabo mwe mwaje gufyonda sabone ko utarabikora, amanuka munsi y'ivideo uracubona ijambo sabone ufyonde ko, uracubona n'akazogera nyine ufyonde ko, hama tuje turabana amakuru tugutegurira kuri Imboneshakure yanyu imwe rudende Burundi News TV, ibagezaho ibintu uko biri 5 kuri 5 ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ibiri kwavugwa ndetse no hirya y'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu mirwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbahaye ikaze mwese, nako kandi tubifuriza kugira umugoroba mwiza. Munyemerere twinjire mu makuru ashushe bikomeye ari kuvugwa hirya no hino ku isi, ari update, ari breaking news, nuko umuhari wa M23 uri kwikoma mu gatuza bikomeye cyane nyuma yo kwihimura gukomeye ku butegetsi bwa Kinshasa. Biravuga ko uyu muhari wa M23 uri kwinjira mu mujyi wa Goma bikomeye cyane, ndetse kandi uyu wazengurutse uyu mujyi. Bikaba biri kuvugwa ko kandi ingabo z'intare za Sarambwe zarangije kuzenguruka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ku makuru ari guturuka i Goma nuko ubu ikibuga mpuzamahanga cya Goma cyabaye gihagaritswe, ubu kikaba kitari kwakira indege cyangwa se ubwikorezi bubera mu kirere, dore ko cya kibuga cy'indege cya Goma cyakira indege nyinshi ugereranyije n'ibindi bihugu mu karere k'ibiyaga bigari. Kubera umutekano muke uri kubarizwa ahangaha i Goma, biri kuvuga ko iki kibuga cy'indege cyabaye gihagaritsweho gake, ndetse mu gihe kitazwe aribwo zaba cyarekugwa kikakira indege. Ni mu gihe umuhari wa M23 Major Wiringoma ndetse na General Sultan Makenga n'abandi ba major bagiye batandukanye bahagarariye umutwe wa M23 babinyujije ku rubuga rwabo rwahoze rwitwa Twitter, ubu rukaba rwitwa X, bashimangiye amakuru avuga ko binjiye mu mujyi wa Goma, ndetse ubu bazengurutse umujyi wa Goma bikomeye cyane. Basenguye bavuga yuko ari imigwano biriwemo guhera igitondo gikomeye cyane kuri uyu munsi. Turi kwigenekerezo rya 28 Rusama 2024, aribwo imigwano yabereye isake bikomeye cyane. M23 igerageza kumena urukuta rw'igisirikare rwubatswe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ubwo ni urwa Wazalendo, Maimai Nyatura ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, hatavuyemo n'igisirikare cya South Africa
bikomeye cyane. Ahangaha rero hakaba hari kuvugwa amakuru agiye ari menshi ku buryo M23 yaba yinjiye muri uyu mujyi, ndetse bikaba biri no kuvugwa yuko ari tekanike zikomeye cyane Major Ngoma muri operasiyo imaze igihe kirekire, imyaka n'imyaka. Amateka rero akaba yisubiyemo. Murabizi ko 2013 uyu mutwe wa M23 n'ubundi wari warafashe uyu mujyi wa Goma mu mirwano ikomeye cyane, n'ubundi yahanganishije iki gisirikare ca FARDC ndetse n'izi nyeshamba za M23. M23 n'ubundi yigaruye uyu mujyi, ndetse bivugwa yuko yawigaruriye mu byumweru bigera kuri 2 hafi iminsi 10. Rero M23 ihabwa gasopo, ndetse imigabane mpuzamakungu n'ibihugu bigiye bikomakomeye ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2013 nibwo yahaye gasopo uyu mutwe wa M23 usaba gusubira inyuma mu mashamba. Ubwo rero ivyo byanze kumvikana, ubutegetsi bwa Kinshasa bwitabaza South Africa izana abasirikare bagwana n'uyu mutwe, ndetse birangira uyu mutwe wa M23 utsinzwe usubira inyuma, ndetse uhungira no mu mashamba. Ubwo rero M23 nk'uko bakomeje kugenda babivuga, ndetse n'ibinyamakuru byandikira hariya i Kinshasa, byavuze ko uyu mutwe wagiye uriyegeranya, dore ko wari warahungiye mu gihugu ca Uganda nyuma yo gutatana bivanye n'intambara ndetse no gutsindwa gukomeye cyane abasirikare ba South Africa berekanye 2013 ubwo hari ku butegetsi Kabila n'ubundi niwe wari uyoboye iki igihugu muri manda ye ya kabiri. Nibwo M23 n'ubundi yatakaga iki gihugu bikarangira ifashe uyu mugwa wa Goma bikomeye cyane. Bikaba biri kuvuga ko rero M23 ubu tuvugana yishe itanditse, kandi M23 yishe abasirikare bagera kuri 250 n'ubundi ngo bari bazengurutse uyu mujyi wa Goma, nk'uko amakuru dukura kuri radio Okapi ikorera mu kiriya gihugu iri kugenda ibitangaza. Ni amakuru atugezeho kuri uyu mugoroba, ndetse n'abamenyesha amakuru bacu baherereye hara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babakurikirana ibintu ko biri kugenda 5/5. Barashimangira amakuru akomeye cyane ko 60% ubu muhari wa M23 uri gukontorora uyu mujyi wa Goma, haba ikibuga cy'indege ndetse n'ibindi bikorwa biri cooperating hariya mu mujyi wa Goma, nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza. Umujyi wa Goma ni umujyi ukomeye cyane, mugabo murabizi ko ahangaha haherereye ikibuga cy'indege, ni umujyi nawo wunganira i Kinshasa, ni umujyi ubutegetsi bwa Kinshasa bwagaragaje ko ubudashaka gutakaza. Ariko Antoine Felix Tshisekedi yagaragaje yuko iki ari igihombo gikomeye cyane, ndetse akanavuga yuko ubu butegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwibasirwa n'abagambanyi bakomeye cyane bari gukorana n'uyu mutwe wa M23. Tshisekedi yatangaje ko ubu kuba M23 yigaruriye umujyi wa Goma ni ikintu kibabaje cyane, ariko yavuze ko bagiye kuyisubiza inyuma ubyanze bikunze, dore ko Antoine Felix Tshisekedi ku makuru yahaye radio Okapi yavuze yuko ubu hari umusada ugiye guturuka mu bihugu bikomakomeye ku isi ugiye kuza gusubiza inyuma umuhari wa M23, dore ko ku makuru dufise ari guturuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubu ngubu inama yateranye igitaraganya muri ntare Rushatsi kugira bafate ingingo zimwe na zimwe zo kohereza batayo 2 za gisirikare mu gutabara ubutegetsi bwa Kinshasa bw'umunywanyi wiwe Antoine Felix Tshisekedi mu bibazo bikomeye cyane ubwo amerewe nabi n'umuhari wa M23. Ni amakuru aturuka hano igitega mu mugwa mukuru wa politike. Inama ikaba yateranye bikomeye cyane, ndetse ikaba iyobowe n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye, bari kureba uburyo ki barungika ibatayo zigera kuri 2 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse abo basirikare baraba basanze abandi b'igihugu cy'u Burundi batazwi neza umubare, dore ko igihugu cy'u Burundi cyabigize ibanga rikomeye cyane, haba bapfuye ndetse n'abakiriho mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ku makuru dufise sinzi igihe abangaba barahagurukira izi batayo 2, ariko ikiriho hateranye inama y'igitaraganya mu kugira bohereze mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
mu kuba batabara mugenzi wabo munywanyi wabo. Igihugu kibanyi cy'igihugu cy'u Burundi bibanye neza cyane cyane ku masezerano yagiranywe n'ibihugu byombi mu gutabarana mu bya gisirikare umwanya ku mwanya igihe byaba bibaye ngombwa, nk'uko abakuru b'ibihugu babishimangiye banabishyiraho umukono kuri aya masezerano yabaye hagati y'ibi bihugu. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru ari gutangazwa na Christian Chiwewe. Christian Chiwewe yemeje iby'aya makuru avuga ko umuhari wa M23 ngo uri gukontorora igice kimwe cya Goma cyane cyane aharimo ikibuga cy'indege, ariko ikindi kiri gukontororwa na FDLR ndetse n'indi mihari Mai Mai Nyatura ndetse na Wazalendo. Ngo abasirikare ba FARDC bo bari kugerageza kwisuganya ndetse no gushaka ibigwanisho mu kugira ngo birukane uyu muhari wa M23, ariko abenshi bahise banutera utwatsi bikomeye cyane bavuga ko ari ububeshi, ndetse banavuga ko M23 ibarusha ingufu kandi atari bwo bwa mbere yabifashe uyu muji wa Goma nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Bavuze yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kubeshya abaturage ndetse no kubahuma amaso kugira batabona ko imbaraga zabo ari nkeya ku muhari wa M23. Ubu ngubu inkuru iri kuvugwa cyane ku isi ni iyi ngiyi ko M23 yigaruriye umujyi wa Goma kuri uyu mugoroba. Ni amakuru akomeje guturuka mu masoko yacu y'ibanga, aho bikomeje gukomera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ngabamajije muri uyu mugoroba kuvanwa mu byabo n'intambara bagera ku bihumbi 3 bari kuva muri uyu mujyi wa Goma. Baravuga ko rero societe civile iri gutabaza bikomeye cyane bivanye n'abaturage bari kugwa muri iyi migwano b'abakongomani ndetse n'abadafite amikoro yo kuba bahunga iyi migwano vuba na bwangu. Mugenzi wacu uherereye mu gihugu cha Kongo yavuze yuko abafise amikoro abari kugenda n'imiduga bikomeye cyane bagahunga iyi migwano, ariko abakene bari kuba bagwa muri iyi migwano ku bwinshi. Yashimangiye aya makuru yagaragajwe na Loni ndetse na Radio Okapi nk'uko babitangaje ubu kuri uyu mugoroba amajije guhungira abari guhungira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu ca Uganda akaba ari benshi, ndetse n'abari guhungira i Kinshasa. Gusa yagaragaje amakuru avuga yuko hari abari guhungira i Kinshasa bavuga yuko bari guhunga iyi migwano ikomeye cyane. Ku makuru dufise nuko kuva mu gitondo urufaya rw'amasasu rwiganje mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihe ngo M23 yageragezaga kuba yakwinjira muri uyu mujyi wa Goma nk'uko amakuru ari kubivuga. Ni amakuru akomeje guturuka muri M23 ndetse n'abategetsi bamwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba batangiye kwemeza ivyaya amakuru ndetse bari gusaba ubufasha bukomakomeye, ndetse dore ko Antoine Felix Tshisekedi we bikomeye cyane biri kuvuga ko ari kwiyambaza ibihugu, ndetse ngo hari n'ibihugu byarangije kumwemerera ubufasha. Igihugu cyamenyekanye ni igihugu cy'u Burundi, ndetse bikaba biri kuvugwa ko byanze bikunze n'igihugu cy'Ubushinwa cyakwivanga muri iyi migwano, mu gihe Antoine Felix Tshisekedi yaba yemeye icyo Ubushinwa buri kuba bwamusaba, dore ko hari amakuru ari kugenda asohoka biri kuvuga ko igihugu cy'Ubushinwa kiri kumusaba igiciro cyo hejuru kugira ngo babe bamufasha muri iyi migwano abe yatsinda umuhari wa M23. Benshi rero bakaba batangiye kwibaza uko biri bugende. Ese M23 irasubira inyuma irarekura nka mbere 2013 ndetse na kabiri, dore ko uyu muhari wa M23 wigeze gufata uyu mujyi ku byumweru bisaga 2 rwose M23 ikontorora uyu mujyi. Ariko hakaba hari amakuru yari amaze iminsi bivugwa yuko M23 mashiri kwigarura ibice byinshi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse yirukanye bikomeye cyane iki gisirikare ca FARDC ndetse n'abambari bayo, dore ko bari barahungiye i Kinshasa abandi bahungira mu bice bigiye bitandukanye. Biravugwa yuko rero M23 mu mbaraga nyinshi mu mbaraga nshya
muri operasiyo zikomeye General Major Uwiringoma gupanga bikomeye cyane, dore ko amaze iminsi yigaragaza ku butegetsi bwa Kinshasa. Kandi M23 imaze iminsi isaba ibiganiro hagati y'igihugu ca Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse nabo, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bukagaragaza amakuru akomeye cyane bukavuga yuko butazigera bwicarana ku meza amwe n'uyu muhari wa M23. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwumvikanye bikomeye cyane bushinja igihugu cy'u Rwanda mu kuba aricyo kiri inyuma y'ibi bitero byose no kubura umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo kubera ko igihugu cy'u Rwanda ngo giterera inkunga zikomeye cyane iki gisirikare ca M23. Ibyo ngibyo u Rwanda rubihakana rwivuye inyuma ndetse rukanavuga ko nta hantu na hamwe ruhuriye n'ikibazo kiri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatunguranye ejo bundi ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron, ubwaba bose bagaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikwiye kuva mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko babizi neza ko RDF ubwo ni igisoda cy'igihugu cy'u Rwanda ngo kiri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa ubwo ejo bundi Emmanuel Macron yahuraga na mugenzi we i Paris mu Bufaransa nyine Majoro Uwiringoma, ariko abitera utwatsi bivanye nuko ari amakuru General Major Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi w'igihugu cy'u Burundi uyu Antoine Felix Tshisekedi yari amajije kugenda agaragaza hariya i Paris, avuga yuko batewe n'igihugu cy'u Rwanda ndetse umwanzi wabo ukomeye ari nyakubahwa Paul Kagame. Ariko ibyo ngibyo Major Uwiringoma arabihakana, anavuga yuko ndetse naho bahuriye n'igihugu cy'u Rwanda ari abakongomani bari guharanira uburenganzira bwabo ndetse no kwishyira ukizana muri Kongo, ivyo babujijwe imyaka myinshi ndetse no guhagarika amacakubiri ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside iri gukomeza kwiyongera hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivanye yuko ingengabitekerezo ya jenoside ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ngigizwemo uruhare n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR. Uyu nguyu ukaba umaze imyaka isaga 30 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku makuru yari kugenda atambuka ndetse acicikana nuko uyu muhari n'ubundi ubu uri gufatanya n'igisirikare ca leta FARDC kugira ngo n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bazawufashe kuba bahirika ubutegetsi bw'i Kigali, nk'uko amakuru yagiye abitangaza ndetse n'uyu muperezida w'igihugu ca Kongo ko yagiye we ubwe abyitangariza ku binyamakuru bigiye bitandukanye ko azafatanya n'ababishaka ndetse n'abashaka guhirika ubutegetsi bw'i Kigali. Ibyo ngibyo bakabikora mu masaha make cyane nk'uko uyu muperezida akunda kugenda abivuga. Ariko nubwo Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikomeza kugenda yikanga u Rwanda ndetse ikomeza kurwagirizwa ibyaha bigiye bikomakomeye, nuko ubu muhari wa M23 ukomeza kwerekana ingufu mugabo kandi ari bo ku giti cyabo, nubwo ibi ngibi igihugu cya Kongo gikomeza kugenda kibivuga, ariko M23 n'ubundi ikomeje kwiyerekana ndetse no gukubita itanzitse, dore ko biri no kuvugwa ko ku rugamba rwabaye uyu munsi ndetse nuko kwinjira muri uyu mujyi wa Goma habayeho kumeneka kw'amaraso bikomeye cyane ndetse abandi bagakizwa n'amaguru. Hari amakuru ari kuvuga ko ariko atari yemezwa neza ko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bagera kuri 28 bose bahasize ubuzima, ariko igihugu cy'u Burundi ku makuru dufise ndetse ari kutugeraho ari guturuka no mu mugwa mukuru wa politike Gitega, nuko igihugu cy'u Burundi ubu kiri mu nama ikomeye cyane mu gutora ingingo ikomeye cyane yo kohereza bateyo zibiri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi rero bamwe bagaba batangiye gushinja bikomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye guharanira inyungu zabo ndetse no
kwiharanira bo ubwabo kubera ko batitaye ku basoda b'igihugu cabo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bo batangiye kunenga General Major Evariste Ndayishimiye bivanye ko bari kumushinja ko arya ruswa bivanye n'uko yariye ruswa y'igihugu ca Kongo, ari nayo mpamvu ngo ashobora kuba yarabuze amahitamo ahora atora ingingo zikomeye cyane zo kohereza abasirikare benshi cyane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare bakomeje kwigaragambya ndetse no kwigumura ku rugamba, dore ko mu minsi yaheze aribwo hahumvikanye amakuru akomeye cyane yuko hari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi n'ubundi banze kugwana n'uyu muhari wa M23. Abo ngabo bazanywe mu gihugu cy'u Burundi ndetse kugezana n'iyi saha nta n'umwe uzi iyo bafungiye, ndetse n'abamenyeshamakuru bagerageje kubaza ibyo bibazo abategetsi bamwe na bamwe mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo wafungwa bikomeye cyane. Amakuru y'igisirikare cy'u Burundi ntago akunze kujya hanze, mugabo akomeza kugirwa ibanga. Rero bimwe na bimwe bakomeza kugenda bavuga ko ari ubutegetsi bw'igitugu buyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye, banamunengera ibi bikomeye cyane, dore ko n'igihugu cy'u Burundi gikomeje gukoroka mu by'ubukungu ndetse n'umurwa mukuru w'ubukungu Bujumbura ukaba ukomeje kwibasirwa n'umutekano mukeya. Bakaba bamushinja rero ko abasirikare aho kurinda igihugu cabo bajya kurinda intambara zitabareba ndetse no kuzigwana mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku nyungu ze ku giti cye z'umukuru w'igihugu, nk'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kugenda babigaragaza. Umugoroba mwiza, mwakoze kumva aya makuru. Ciao ciao.